Hello, Busianfo. Welcome to Poleeno Multimedia. We are Hajia Bintu, the new sensational social media hype girl. Ya gather the videos and I did the whole asem kakra, bro. Hajia Bintu you be yame acheni bi pa or enimu kama ne skin color so dark kama. Na ohwe ne nyoma egu na chi bia Charlie. Obi nka nkyerɛ sɛ masa uhu a obesa ahwɛ biom na ɔde enyoma bi atudwa ɔne Shatta Wale ekotwa music video na music video num no na yehu sɛ ɛyɛ kwaku GH blogger ɛyɛ sɛ ɔtwe no de nakofie na Shatta Wale ɛyɛ sign bi sɛ ɔmfrɛ na ya ɔmfrɛ na we ebe trendy ye pa o social media obi ase Shatta ɛyɛ bad man because onim levels girl na ekona na ɔkyerɛ ne sɛ ɔmfrɛ no but Multimedia said na a scene for omonyoma atunidin Hajia Bintu ni music video na no mutwa na that particular video na a babonten na a trendy no na a music video no a scene na a basa na Hajia Bintu obi a oba no nkofo bebree de na compare celebrities man bi a omo ewo asa na so omo to kama no nkofo de ne compare na de omo keka ne say ono de ne de real like on fair bi in frame on fair bi in shape ema omo de ne throwback videos nyina akra by na Hajia Bintu you be or TikTok over 500,000 followers 500,000 followers and ikita na TikTok na in fact follow ne platform no TikTok dia very interesting. The videos are very accurate. Na the videos oye na o de aje award kra. Na Hajia Bintu you be a onya ye video na wamfa ne chi no ankyra na se enye Hajia Bintu. Na eno no waka ho asem se mo amu bisa se ade na oye video na o de wachi kyere no o say in life. The ode ne life de emfa ho. Ena wa ye video bi se Ghana ha say no se obi enye ska na se obi eheti a nipa ne ye bema mprempi ne nkofo ka se wakofrem wakohuma ala mana game boy na oyo ba so de a de omuka ne se wanya papa ne bi nti de opese o kire ne se obi nye ska emamo ntwen the bad vibe ema nipa no enye sa wo sai nipa no unye ska ne bida Hajia Bintu ye sese obi a oko social media or trendy ye pa na osade nyoma bi tu yo say ono de so ye be ma uniska now the odoba massa forget what eno o che ono odo en ska de obi choose ska eno sa ba say o the doggy na missionary eba sebi ya ha say no de critical ne sex position no and the obi choose missionary over doggy de ene lalai or the doggy nebeko no se dark na afa na o se dark Charlie nti mema no muntie specs no o ye fair menko ho ene o say big and small ho no de Charlie o small na no se korom menko big nti big ene o choose ye nti se o ye bema na se specs ye kai onye tuntum onye tenten oniska obulu ni sha chama wadaroma na wachina nchen wapake utus because aspects not the mind and no ena was say open say one nkofo ne die ne de man adwuma no kro koye ye no cry before I be fa no cry no ye ne die ne de man oh wafrem e mema ne de ne ye wafrem e man ne de ne ye say oni obi die ene ye de e man no say wo ye sa unya bi da e simple mo hwe picture no mo hwe picture kakra bi ansa Esa ho fe wo ya de pa. Ni muda.